بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Supudi narkwalla asukir kungani nasisi ku mga langit gusungani nasisi ku lupa gurkian supudi ku akhirat guskanian sumaw nga nakaip. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Katawan niyan supupekasul kulupa gusupupekambut tapu underkanian gusupupekatoro na puun kulangit gusupupekapani kusuldian naskanian sumakalimuun na manapi. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Napi tero usira nami yang mangungkir. Adir ketanu pekataling umasubengke. Teruangka. Uway na ibet ko kadnang ko kamataan na pekataling umar kanudin. Amata o kumigagayip. Da maka pagmao na timbang bu sasaram sa iko mga langit guda sa iko lupa. Guda maito adig yuto guda mala. Aba di matatagu ko kita ba mapayag. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. Kagiyang balasan yan sumyamarati agu pinggalab kiran sumanga pipia. Siran man na adna bagyanira na maap gupag paramapia. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Na sumyaman na marmaran ko mga ayatami, arurum pisaniran, nasiran man na ad na bagyanira na siksa, apad ko sanga ta siksa amali pedes. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Nakatawa no sira na piyamagan ko katao so ini turunar ka apun ko kad na nakaaskan yan subnar gumaka pengguna na o kulalan wala amma begrab kudiin. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Napi tero osira nami ang mangungkir. Bamir kanu turuun sumama apenutulnya narkanu. Aamay kamaserupat kanu sa sampurna akaserupat. Namataan as kanu nakitagudin ko kad na bagu. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Banyan inangkub swalla sa kabukag, antawa aba katatagwis kanyan sa beteng. Kena kasirana di mapaparati ako akhirat na kitagu ko siksa gusok kadada gamawatan. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Bayaran demayle so kasasanguraniran, gusto katatalikudan ko langit aguso lupa, o kaboy ame na kelan dengan misiran ko lupa, udi na kulugan na misiran sa sagintas ko langit, mataan na adna matatagur uman at titu at tanda ko umani ori penapupenan nanguran. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. Nasaben-saben na rabigan na misudod sa puner kami kakayaan. Hey mga palaw, penduyugan niyos kanian, gusto mga papanok, gupia kalam kami ron suputaw. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
Peter wami, pendai ka sa mga rab na mga luluwag, gusukuding ka sa ringkar, kung galabag ka no sa mapia, mataan asakan ipagilay ko giin yung gulaulaan. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Napia ka pesiyuno tami si Iku Sulaiman sundu. Aso sagadian ko kapipita na saula na ilalakaw ron. Gusto sagadian ko kagabi-gabi na saula na ilalakaw. Gupia ka tugami ron subuala na galang. Gusto sabad ko mga jin na tawag iing galabag ko hadapan yan. Sabab ko idi nukad na niyan. Nasa tawa pesiwang kirang ko sugu nami. Na pekataam nabis kanian ko siksa akad. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ipipengbeeliran sa kabayaan na mga masjid gumanga tuladan gumang apag andalagi du paridi gumanga kudn na mga bebeken gelebek kanu mga tunganay udod sa kapanalamat may to ko mga uripan ko sumananalamat. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Nakagi apakang gulalan na miron so kapatay. Nada amia katurukiran ko kya patay niyan ay nunta so ingan ko lupa. Apknian so tong katian. Nakagi amauteng na miyapayag so mga jina upama kasiran na katawiran sumigagayb. Na disiran malanggay ko karumasaya na pekahina. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Saben-sab naraad narkotaw sa sabah. Si kuder pairana tanda adua asinda sa kawanan gu sa diwang. Pitero kiran. Kang kano ko pagperukad na niyo gu panalamat kanur kanian. Inged de tetagumpia. Nasukadnan na manapi. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Natumyalikod siran. Na biutawan na namikiran sudegan o pelit. Gusyambi na namikiran sudua asinderan sa dua pamumulaan na pagunga sa mapait gudengyas. Gungani na sidar. Kayo amaraw ni iraw na guunga. Suraw niya na iprigu sa miyata yama ito. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Giyutumani ini bedala mikiran sabab ko kiyong kiriran. Na beednam bedala nami saya arwar ko miyungkir. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Gutiago nami soltira na gusolto mga ingid sa siyam asupia kanda kala nami utos sa mapia sa mga ingid mga bebentay gudiniyang kami rooso kalalakaw Peter wami lalakaw kanuron ko mga kagagawi gu mga kadunda wa kisasarig kanu. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Na Peter weran kadna nami pakakekawata na angka soleto mga deke yami gupinderwa kaaniran so mga ginawairan
Na bielo yami sira na mga tutulgo ini para kami siran sa sampur na akiparak. Mataan na adna matataguro umana titu mga tanda ko umani mapantang mananalamat. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Nasabensab na ramya tumangkirano iblis wantanganian. Na kiyaunutaniran skanian. Inunta su isa kasagurumpong apad kumya maratiaya. وما كان له عليهم من سلطان وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Ubedida ka paari ang kiran. Ugaid na anami mapentos utawa mapaparatiaya ko akhirat si iku tawas kanyan na sesang kaun. Nasukadnan ka isumisiap kulang wantaman. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Terwangka, atawagan niyo so sirana ini teguni wa Tuhan na salakaw ko Allah. Da ami papaarira na timbang buo sa serem. Si iko mga langit, guda si iko lupa. Guda ami tutumpo kiranon. Guda atabanga iyan kiran. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Guda aki begaya guna uka pangaleb-leb siku hadapanian. Inunta si iku tawa inidinanian. Taman sa igira kiadaan sa kalak sa mga pusuiran na teruuniran. Aanto na aso piteru kadna niyo teruuniran. Aso benar guskanian sumapur wamala. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Terwangka, aantawa a ipipagperkano, apipakapoon kung mga langit agusulupa. Terwangka, swalla, na mataanas kami udinas kano na mataan na matatagu kuturuan udinas si iko kadadaga mapayag. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. Terwangka, adir kanu ki isa sumini selami, gudir kami ki isa sugi inyong gulaulaan. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. Terwangka, apelimudin tano o kadnan tano, orian ya na ikukumian rakatano subenar, kaskanian suku kumana matao. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. Terwangka, apakailain yurakan susirana inirimbang yuro na mga sakutua. Sabnar akna kasubus wala ang mabagra maungang nada sakutua iyan. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nada akia subu mirkaya Muhammad arwarsa langkap ko mga manusia. Apu pemanutul sama piagu pemaka ekter. Na ugaid na sukadaklan ko mga manusia na di Iran katawan. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Nagi-Iran teroon. Aandad ng kaya diyan dia siksa uskano na mga benar. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Terwangka,
Arkiyo sudin di kualungan, adin yutu kisungu sa isa kauras budin yu keketeng. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Napi terus sirana mia mangungkir. Adiemi den peratiayaan ang kaya Quran gudiemi peratiayaan sumiaw na anian. Na umay laing kaamay kasumanga derwaka na tarong ko unsirang ku hadapan ukad naniran. Na pangenduda no sabad kiran so sabad katero. Tero no sirana pia mangarasian ko sirana mia manakabur. Audasos kano na mia beloy kamid na mia maratiaya. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Teruno sirana mia manakabur ko sirana pia mangarasian. Abas kami imia kaalang rekano kotoruan ko urianu masa aki apa kaumanian rekano. Kena kami beloy kanu mga beradusa. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Na teruno sirana pia mangarasian ko sirana mia manakabur. Akna kaso antangan marata ko kagagaw iya gusto kadundo. Guani ko suguung kaminyo sa kaong kirami ko wala gusto ka pangbaalami sa mga sagindanian. Imiya kaalang kami ko paratiaya na misoloniran so kasendit ko masa akailayairan ko siksa. Gutagu unami so mga patong ko mga ligu sira na miya mangungkir. Baan na imbelas kira naruar ko pinggulaw lairan. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Nada asigu na miya inged sa pemakaektera beda terwa umanga ulwanon. Amata anas kami na so inisugur kanuto na inong kirami. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Gu Peter Wiran, as kami imadak limang tamuk gu mga wata, gu knaabas kami ipemaniksaan. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terwangka, amataan na sukad nang ko na pupakaulad niyan suriski kutawa kabaya iyan gu pupakasimpit niyan. Naugiid na sukadakalan ko mga manusia na diran katawan. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Nak naabas so mga tamu kiyugu knaabas so mga wata iyo so mapahkarani kanunian kami sa sampur na akapakarani. Ugaid na sutawa miyarate ayagu miyagamal sama piya na siran manikibagi ang kubala sa takap. Sabab ku pinggulaw layran. Gusirani kitagu ko mga darpa ko surga aki sa sarig siran. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Nasirana mananamar sa kabina sa umang ayatami. Arurumpisaniran. Nasiran mani pemakadarpaan ko siksa. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Teruang ka amataan na sukadnang ko na pupakaulad niyan so riski kutawa kabayaian ko mga ori penian. Gupupakasimpit niyanon. Na apiaan to na ima penggesto ni wasyay na skanian dip sembiun. Guskanian itaralbi mapia ko pupumugay sa riski. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Nasi ko gawi alimud niyan siran langon. Orian niya na terunian ko mga malaikat. Abas siranaya soskano isinimbairan. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Teruniran asutika sekai panariga nami salah kaukiran kena kasiran na ayap simba eniran na sumanga jin so kada kelangkiran na sirani paparatiaya aniran. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Nasa alungan oto na daamap kepaaro sabaderkan wabagian sabadaguna. Udi namurala na terunami ko sira namin dederwaka. At taamin yu sosiksa ko naraka asos kanu na piyakam bukagiyus kanian. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Naigira pepengadiang kiran sumang ayatamia mangararayag na teruniran. Ada kong kay inunta na mama akabaya iya nakaalangang kanuniyang kupsimba anu mga loksiyo. Gupi terwiran. Ada kong kaya inunta na kabuka gapimba bees. Gupi tero osera namia mangungkir ko benar ko kaya pakataling umani yang kiran. Ada kong kaya inunta na balik mata ama payag. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Nada ini bagi mikiran na mga kitab ka pengadian iranuto. Guda ambiya sugu mikiran nami una anaka apa pemaka ikhtiar. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Napiakam buka gusiran nami una aniran so mga sugu. Ada seran rautan ko ikasisa polo bagi ko ini bagi mikiran. Napiakam bukagiran so mga sugu akan. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Teruangka ayabu ipagendawa kan terkanuna isa. Suki pamayan degniyo ko benar sama kapantag ko Allah. Sama dua-dua kano sama taram bisa kano. Orian ya na pepemimikirang kano. Dako Muhammad pediu ibeteng. Dako skanian na inunta na pepemaka ikhtiar kano. Kuda pensusik saas sangat. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Terwangka ada pengening korkan wasukai kagiyuto narkiyo. Da asukay akan inunta susisi iku Allah guskanian isaksi kulang wantaman. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
Terwangka amata ana sokad nang ko na ipsurung yan subenar lebih amata o ko mga gaib. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Terwangka ami akat taling umas subenar gudi maka puun suribat gudi pekakasoy. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Terwangka au madadag ako nakadadag ako sa sibu pekatan ako ginawa ko. Na umakauntul ako na sabab ko ipagilah hemrakan kadnang ko. Mataan as kaniya ni pepehkan nagamarani. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Na umailing kasumasa akal kikiran. Nada akapakapalaguiran. Gugender siram puung kudar pa amarani. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Gutero uniran. Apiara tiamis kaniya na Quran. Na anda manaya ikakeparuliairan ko. Kiraut ko katubat puung kudar pa amawatan. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Asab na rainong kireran o tuguni. Gupupengesar niran sumigigiib kudar pa amawatan. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Nakaltan sira nagusu masisingan iniran. Lagi du ini kidia ko mga isiniran sa kapit guni. Mataan na siran na miyatagusiran ko kasesangka. Amapaya kasengka.